Akiaraniria na andiki a mohoro, Injinia Daniel Muhonge we Sukarang ni oditie thirikari kugacithia mitaratara ya kugetha mai mabura kuona mai ma makoretwo makiurira thi na njira nene. Undu uria ni thoni nyingi amu mai maya no magethwo na matuike kiguni kinene. I'm all calling upon my fellow Kenyans, especially the government of Kenya, this government of ours, to set aside money, to let engineer work on proposals, on engineering ideas, which we can build up underground reservoirs to preserve this water for human utility. Oho, Daniel Muhonge ne ugete kaunti ya Kajiado turukana na Kilifi ni ikoretwo igumirwo no wagi wa mai kwa ihinda inene na kanyata gaka ni kukagereirwo ni kuhuthika hari kugetha mai maria mangihuthika hindi iria kwara. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Gicuki Wang'ang'a.